Uafhængighedspladsen i hovedstaden Kiev ligner enhver anden kulisse i en vestlig storby. Den demokratiske udvikling i Ukraine har dog endnu ikke nået det punkt, hvor pressefrihed er en selvfølge. Efter Sovjetunionens sammenbrud tilfaldt mange af de tidligere statsejede virksomheder til en lille gruppe mennesker kaldet oligarker. Олигархи, которые имеют средства массовой информации в своих руках, органы местной власти, которые являются учредителями многих изданий тоже, хотят, чтобы газеты, журналы, радио и телевидение были послушным орудием в их политической деятельности. AVA-universitetet i Kiev har netop oprettet en journalistuddannelse, som skal hærde kommende journalister som dem her til at dække ekstreme nyheder, såsom krige og naturkatastrofer. Den mangelfulde pressefrihed skyldes dog ikke journalisterne, men derimod et økonomisk sort hul, som har forfulgt Ukraine siden 1991, da landet blev en selvstændig stat, og det er også gået ud over medierne. Some newspapers are, but mostly not. And the only one reason, as to my opinion, is that Ukrainian editorial boards are not so rich as to be independent. They look for money, and that it means, in my mind, that they sell their freedom. Man kan dog undre sig over, hvorfor aviserne overhovedet bliver solgt, hvis bagmændene er så korrupte, som Vladimir påstår. Потому что они знают, что пресса и вообще средства массовой информации пользуются большим доверием у людей. У нас самым большим доверием по социологическим опросам пользуется церковь, а на втором месте армия, на третьем пресса, или иногда армия на третьем, а пресса на втором. Поэтому это большие возможности манипулировать общественным сознанием. Den orange revolution for 3 år siden har påvirket alle ukrainere, og især journalisterne har i dag løsere tøjler end nogensinde. Nobody kills journalists now in Ukraine, thanks God. Yeah, and thanks our journalist solidarity in this point. Then I think that step by step Ukrainian editorial boards are more rich. It means that they are more free. But the other side is that rich are newspapers and TV channel possessors and not editorial boards. As this is a contradiction between who is possessor in it, and editorial board or one person and owner of it. This is thing that this is a problem that we have to solve yet in next years probably. På tv-stationen K1 i Kiev kan man ikke se, at der mangler penge. Tværtimod. Inventaret er nyt, og medarbejderne virker tilfredse. Udlandsredaktør Natalia Gumenyuk mener, at landet har opnået pressefrihed. Working for a biggest TV channel in Ukraine, I can say that I don't feel the interference of the owner, of the producer general, so we mainly follow all the basic journalist rules, which are like being objective to show all the sides. Nobody can transmit whatever we want, but we can, if I know that this is important for my report and this is a necessary point and I should have it, even if it's somehow more or less contradictory. So I would do that. Maybe there is something really fragile, this kind of very controversial issue. I would ask for the help of the editor, maybe would ask for his advice, but it's more or less like a journalistic work rather than an interference from some kind of politicians. Ukraine er et land i rivende udvikling. Siden Yushchenko blev præsident i 2004, er håbet om at blive medlem af EU blevet større og større, og landet har gode muligheder for også fremover at holde sig på god jord med både Rusland og Europa. Spørgsmålet er dog, hvem af disse Ukraine vil knytte sig mest til, hvilket bliver afgjort ved parlamentsvalget til september, hvor kampen står mellem den pro-vestlige præsident Yushchenko og den pro-russiske premierminister Yanukovych. It is very nice that European Union is interested in our troubles, in our revolutions. We feel the support.
And it is good that Russia is not enemy of Ukraine. We feel their gas and oil and some material resources and raw materials. Then I think that Ukraine is a frontier country. It is a country on border between Russia and Europe. Yes, a half of us is Europe, a half of us is Russia, but together we are Ukraine. Ну, прежде всего, мы пытаемся законодательно изменить эту ситуацию. Сейчас по нашей инициативе уже Кабинет министров принял проект закона, который будет внесен в парламент, о реформировании коммунальных средств массовой информации, там, где учредителями органы власти местные. Det lyder alt sammen meget godt, men hvornår vil pressefriheden for alvor slå igennem i Ukraine? Я не Господь Бог. We will. We need only time and good conditions. Идем шагами, пусть маленькими, но вперед. Ukrainerne bevæger sig hen imod friheden, og med den jernvilje, som verden har set dem udvise under orange revolution, vil der sikkert ikke gå længe, før de når den. Країни краще в світі України, хай там спекотне літо чи зима, патрулювання блокпости і міни, необережний крок вже й останній.